mwaramutse muryango. Najua kwamba wazalendo ndabizi neza ahangaha mu rubuga yuko ahangaha hari aba generali ba wazalendo. Uyu iko colonel. Ati uyu nguyu mberetse, uyu ni colonel Commandant ville pale Uvira. Niwe commandant ville, ni uyoboye abasirikare bo mu mujyi. Ndio mwenye anakabula. Uyu niwe uri kugabanya, uri kujya atanga ibyombo cyangwa se za motorora FRDC iri kujya ikoresha. Tumikisha sasa hivi. Noneho agatanga ibyombo byo FRDC iri gukoresha. Anazipana hayo. Akazitanga kugira ngo abanzi bamenye uko turi kuganira. Kuba M23. Kugira ngo M23 imenye ibyo turi kuganira. Uyu ebwane mumupangiye. Uyu mumupangire gahunda. Kisha uyu mwenye ko chini yake hapa. Noneho uyu uri munsi ye. Uyu hapa. Uri munsi ye. Mwenyewe niwe alikuwa ka shoferi yawe. Uyu yari umushoferi yatwaraga ya Sultani Makenga. Yatwaraga imodoka ya General Sultani Makenga. Hivi liko tukule. We nawe kugeza magingo nawe ari hariya. Ndio mwenyewe iko na alibeba ile Motorola ameenda. Ni ubwe wajyanye izo za Motorola, ubwe arazitwarira kupana kuba M23. Arazijyana muri M23 kuko mukuru moya ya ba FARDC. Hari umuyobozi wa FARDC ubarimo iko Uvira. Uri Uvira nadhani wabimwohereje arabimuha. Juu yake kupande yule unasikia. Ndakeka ko n'ifoto ye mwayibonye hari haruguru. Iko muzalendo. Kandi muno muzalendo wangufu sana. Papa Daniel hapasha ukomeye. Bwana Daniel wowe ushobora kuba umuzi. Mujua Delphine. Ubona abantu bingine biko hapa bara mujua. Abantu benshi mwese muramuza hanga. Ivira mwana nzambi. Batu mingi hapa bara mujua. Ahangaha mwese muramuza. Papa nani? Papa Daniel hapasha mfamia. Daniel ntabwo waba umuyoboye uramuzi. Wa kunini kwa Samba. Uramuzi neza cyane kabisa. Yeye. Yego ndio mwenye ananipa ile information zote. Ndio mwenye alipeleka ile Motorola. Donc iko traite. Niwe watanze ibyo byombo byose, niwe wagiye kubidistribute. Na maire de la ville ndio ule commandant ville ndio. Urabona ko na commandant ville nawe ubwabirimo. Wa yule pale na telefone. Nawe urabona ko abwira Didier Dandili akoro. Ya nyakubahwa Didier, bijyanye n'icyizere cy'ibiganiro. Ariko papa akigenda mubyeyi ntacyo. Tunachunga tu basambulane. Peturendiye ngo bakoretane to nta bindi. Bakuangusha Uvira bangu. Abo gufata Uvira bayifate. Kama bo batakiangusha Katogota. Niba nabo niba bazashyira mu imbaraga bagafata Gatogota nabo bazayifate. Haya. Tunapenda nyo bangushane bapige. Turebe barwane ibintu bigiyo byakagiye bijye ku ruhande. Yani hapana makoro ibintu by'amakoro by'amasezerano, mbese ibi by'amasezerano ubundi. Azireba wapi tuzabijyana he? Choga na makoro. Twarambiwe bijyanye n'iby'amasezerano. Prema tushachoga na makoro. Twarabirambiwe kabisa. Bo bapigane tu. Barwane. Tunalia kabisa. Barwane nibyo dukeneye kugira ngo birwanire. Bapigane tu kabisa. Masomo zinayi. Barwane by'amashuri ubu ngubu yarafunze, abana bari mu biruhuko. Barwane. Bapigane. Barwane. Tutubiko mavakasi. Abana bari mu biruhuko. Ndio yitu tushabakia mu makoro azitatusha. By'amasezerano ntaho bizatugeza niba. Kisha wapi madiskuru zenye ibintu by'ibiganiro bagenda bavuga amadiskuru ya henahe imbwirwa ruhame. Papa nasema zingine. Iyo Kisakeda hora avuga bya buri munsi bibivuze iki? Aba huku balifuatilia balijitia wapole wanaenda ati murareba abangaba bo bagaragaje ko bitonze ntibakigaba ibitero baricecekeye. Wao wanaenda fata byote mea kajya Doha, ariko hariya ku ruhande na by'ukuri bari byamiye amajana. Hakuna kiakuru. Nabo bazi ko by'amasezerano ntacyo bizagera. Sasa basitulanishe mausiku bigibiro byo gukora turyama tudasinziriye. Tuchungisha. Ngo turarindiriye. Bo bagombane tu. Tubone mwenye nguvu. Basi upfe ubaho bote ni batoto betu wa inji. Bose ni abana b'igihugu, bose ni abanyagihugu, nta numwe w'umunyamahanga. Barwane.
kila mtu kuna mercenaire wake. Buri muntu ashobora kuba afite mu by'ukuri umunyamahanga cyangwa se umucancuro umufasha mwenye anapenda. Kama ulipenda mercenaire Burundi niba abantu mwebwe mwarakemu dufite twebwe aba mercenaire b'abarundi kina Burundi, kama ulipenda mercenaire komeze tubane nabo barundi mercenaire Rwanda abakina Rwanda nabo niba bafite abacancuro b'abanyarwanda nabo babana abanyarwanda njoo turwane tuone mwisho, hanyuma turebe mu by'ukuri iherezo ry'ibi ya teatre yabo hii. Haiwezi isha kwa akoro papa. Akoro ile moya naiboya kabisa. Ibi oya. Nuko twinjiye turabasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official, n'ubundi turagarutse tubazaniye byinshi bigiye bitandukanye. Mwumvise ibyo ni ibitekerezo bya bamwe ndetse bamwe bakurikiranira hafi by'uru rugamba rumaze iminsi, murabizi ko rumaze imyaka rukomeza rubera muri access zigiye zitandukanye. Muri iki gitondo rero tugiye kugaruka muri axe zigiye zitandukanye. Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeje muri axe ya Uvira. Imirwano y'urusaku rw'amasasu rwumvikanye nanone rwumvikaniye mu bice birimo ahangaha mu by'ukuri muri axe ya Rugezi, aho ni muri axe ya za Minembwe. Tugiye kugenda tubiva n'imuzingo tubabwire uko situation ihagaze. Saho gusa Uvira ucyoba n'icyotse ndetse barimo barivovota bavuga bati nyabona FRDC harimo abagambanyi bo ku rwego rwo hejuru ndetse no muri Wazalendo harimo abagambanyi, ubwo ni bya bindi byo gushwanyaguzanya ndetse kugeza amagingo ya hakaba mu by'ukuri batari kumvikana na gatoya. Tugiye kubigarukaho hanyuma muze kunyemerera nanone tuze kuba tugaruka ahangaha muri Kavumu kabisa, mu by'ukuri kugeza amagingo yangaya nkuko amakuru atugeraho atubwira ko ngo kugeza amagingo ya ibintu bitoroshye na gatoya. Hanyuma mwumve imodoka ziri gutambuka walije na njoo walije izo imodoka zirimo zirava Bukavu kunyura aho bita Walungu. Ni ukuvuga ko ni imodoka mu by'ukuri z'abasirikare ba M23 zirimo gutambuka zerekera ahanga kuri se Wima, aho mu by'ukuri bivuze ko muri ya axe nababwiye ndetse ya Muzinzi n'ubundi haramutse humvikana urusaku rw'amasasu. Tugiye kubigarukaho hanyuma muraza kuba munyemerera duhita tugaruka ku mirwano mu by'ukuri navuga ko itoroshye yaramukiye ahangaha muri gace ka Mpeti, uva Mpeti werekera Pinga. Abantu mw'ibintu ntabwo byoroshye na gato, cyitwa urusoro rurimo rurumvikana ku mpande zombi. Muraza kuba munyemerera nanone duhite dusimbukira muri teritware ya Rucuru turebe ibyaho uko bimeze, naho kugeza amagingo ya haravugwa amakuru menshi aho icyitwa Wazalendo zikomeje kugenda mu by'ukuri kondagurwa, dore ko ariko nabivuga kuko cyane ko abangaba nabo ubwabo bamaze kuba basubiranamo. Muraza kuba munyemerera tuze kugaruka ku makuru ya politike na diplomasi, aho bivugwa ko kugeza amagingo ayangaya guverinema ya Asuminwa igomba kuba ishyirwaho. Ni guverinema bivugwa ko ari ya union majorite ngo ikaba izaba ariyo muri union sacré, ariko nubwo Perezida Tshisekedi akomeje kugenda abuzwa ibyo gushyiraho iyi guverinema, ariko we ku giti cye akomeje mu by'ukuri we kupanga kuvuga ko uko byagenda uko ariko kose iyi guverinema igomba kujyaho. Biravuga ko igomba kuzashyirwamo abaopoza bo kwa Martin Fayulu, ariko wagerageza ukabona abo kwa Moise Katumbi ntabo, kwa Joseph Kabila Kabage ntabo, ndetse na M23 ibamereye nabi mu mpande zose zigiye zitandukanye. Ngayo nguko rero nizere ko turakomeza kubana. Hanyuma Cardinal Fridolin Ambongo akomeje ndetse kuvugwaho byinshi uyu mugabo nyuma yuko mu by'ukuri aherereye mu gihugu cy'u Rwanda birimo arimo aravugwa byinshi
nka misa ndetse iyo yasomeye ku munsi w'ejo hariya mu mujyi wa Kigali kuri Paruwasi ya Regina Pacis ndakeka ni Nyamirambo. Ahangaha mu by'ukuri abakongomani barimo baravuga ati uyu mugabo n'ubundi ati ntabwo ari umukongomani, ati uyu ni umunyarwanda. Reka tumwumveho gato Fridolin Ambongo kuri misa yiwe kabisa ya Regina Pacis. Chers fidèles de l'archidiocèse de Kigali, ati bakristu beza bo muri diocèse nkuru ya Kigali et tout le peuple de Dieu réuni dans ati n'ubwoko bwose bw'Imana bwateraniye ahangaha, l'église famille de Dieu qui est aho mwateraniye mu itorero ry'umuryango w'Imana au Rwanda. waha mu Rwagasabo. J'ai préparé un mot de remerciement nateguye ijambo ryo gushimira et d'action de grâce pour vous kubashimira ndetse nshimira n'ubuntu bw'Imana, que je laisserai à votre pasteur kandi iri jambo nkaba ngomba kurisigira umushumba wanyu son éminence Monseigneur nyiricyubahiro son éminence Antoine Cardinal Kambanda. nyiricyubahiro umushumba mukuru Musenyeri Karidinali Anthony Kambanda. Je voudrais seulement, au nom de tous les cardinaux, mu izina ry'abakaridinali bose bateraniye ahangaha de l'Église catholique, ba Kiliziya Gatolika, de tous les archevêques, mu ma archevêque ubwo buriya ni za katedrale, de tous les délégués ati n'intumwa zose venus de différentes parties de la baturutse mu bice byose bigize umugabane wa Afurika et du monde, no ku isi hose, exprimer notre gratitude. tukaba tubashimiye cyane. Uwo n'uwo bita Fridolin Ambongo, mu by'ukuri Cardinal Fridolin Ambongo akaba ari we ukuriye archidiocese cyangwa se archidiocese ya Kinshasa. Uyu nguyu mu by'ukuri umugabo wavuze amagambo akomeye cyane, ndetse mu by'ukuri iyo avuga aya magambo ameze atya abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo baba bamwumva neza. Uyu ni umugabo wagaragaje ndetse mu by'ukuri ubuyobozi bubi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aza ndetse no kugaragaza impamvu zimwe na zimwe mu by'ukuri byumvikana ko Kiliziya Gatolika yakabaye itegura uko amahoro ashobora kugaruka muri Kongo, nubwo uyu mugabo atagiye avugwaho rumwe ndetse yagaragarijwe urwango rukomeye cyane n'abakongomani muri rusange. Munyemerere rero duhite twirukanka, duhite dusimbukira ahangaha muri teritware ya Walikale mu nkengero zaho, ariko kandi mu nzira iturutse muri teritware ya Masisi. Uva muri teritware ya Masisi winjira muri Walikale, amakuru atugeraho aratubwira ko ibintu bitoroshye na gatoya, cyane cyane mu nzira ya Mpeti. Ku munsi w'ejo nabigarutseho, ariko noneho ibintu bishobora kuba byamaze kuba bihindura isura kabisa, ndetse bikaba bikomeje kugenda bitaba byiza cyane, aho ngo kuva mu masaha ya mu gitondo ikitwa Wazalendo ngo bakoze iyo bwabaga, ngo bakaba bari kurwana bikomeye cyane, ndetse bashaka kwisubiza agace ka Mpeti, ngo bashaka kwegezayo M23 ngo ku buryo kigurupema ya Kisimba yose bashaka kugira ngo bayigarurire. Ibi birumvikana kuko n'ubundi M23 bari bavuze ko ngo yabegereye cyane, ngo ndetse iyi pinga ku munsi w'ejo yumvikanye mu rusaku rw'amasasu, ngo ipinga rero ngo batayirindiye muri Mpeti ngo byazarangira M23 yigaruriye. Umusozi wa Nkobe uracyaberamo imibundano, ndetse n'ahangaha muri axe za Kisone, yemwe muri groupema ya Kisimba niho hakomeje kugenda humvikana urusaku rwa amasasu. Munyemerere mpite nsimbukira muri Kivu y'Amajyepfo, urusaku
rw'imbunda rwinshi rwumvikanye kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru mu bice byo mu bibunda muri sekiteri ya Itombwe muri teritware ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo ahagana isaha z'igicamunsi nibwo ruriya rusaku rw'imbunda rwumvikanye cyane mu bice bitandukanye byo muri Mibunda. Ubutumwa bugera kuri Kuntare official bugaragaza ko ari Wazalendo barasaguraga amasasu mu gace ka Turambo ndetse na Murunde. Mu buryo ki ubutumwa bugira buti ejo Mayimayi yaraje ituruka mu gace ka Murunde na Turambo ikomeza kurasa amasasu irongera isubirayo, ariko kandi bikavuga ko ubutumwa bukongera bugira buti ngo yarasaguraga ariko ntawe yari ihanganye nawe. Ibi mu by'ukuri kugeza amagingo yenga ibi bice Wazalendo barasiragamo amasasu byahoze bituwe n'abanyamurenge, ariko kubera ibitero byagiye bigabwa aha muri ibi bice hagati mu mwaka wa 2017 ndetse na 2020 abaturage baje kuhahunga kuri ubu bituwe gutyo. Uruhande rwa Twirwaneho rurwanirira abaturage rugenzura igice cya Mikenke gihanye imbibi ndetse na turiya duce twombi twumvikanagamo urusaku rw'imbunda rwinshi, ariko haruguru y'ibyo cyangwa se hejuru y'ibyo hari abamayimayi bagaragaye ari benshi Mutunda naho hatari kure y'iki gice cya Mikenke kigenzurwa n'umutwe wa Twirwaneho n'uwa M23, ikavuga ko baba bashaka kugaba igitero mu mihana ituwe hafi aho nka Karingi, Mikenke n'ahandi. Ariko nubwo ngo ibyo ngibyo biri uko nguko, ngo hari agahenge k'amahoro mu bice bigenzurwa na Twirwaneho na M23 aha ni mu Minembwe n'inkengero zayo ndetse na Rugezi. Gusa bikaba bivuga ko ngo kimwe cyo ngo umwanzi wa Twirwaneho na M23 ngo isaha yari yose ashobora kugaba igitero nguko byagenda uko ariko kose. No kuvuga ko Twirwaneho na M23 nabo kugeza ubu ngubu basa nkaho baryamiye amajanja. Ngayo nguko munyemere duhite tuva ahangaha duhite tugaruka ku nkuru yari yabaye Kimomo. Inkuru ya Kimomo abantu bakomeje kugenda mu by'ukuri batubaza ndetse baca no mu gikari akatubaza bati ese Kavumu yafashwe? Bwa bantu mwereka mbabwire ko Kavumu nta n'amasasu ari kuyivugiramo kabisa, nta n'amasasu ari kuvugira muri Kavumu. mu byumve neza, amasasu yaramutse avugira mu shyamba rya Mbayo iri kure mw'abantu mwe, abantu be kujya bakabya cyane, ariko icyitwa amasasu yo ari kuvugira muri Mbayo, ntabwo amasasu ari kuvugira ahangaha muri Kavumu. Icyo tukigaruke ndetse tunagisobanure. Abantu bari kubitubaza ati koko ati M23 yakuwe Kavumu, ati ikibuga cy'indege ati kigaruriwe. Oya, ibyo byo sibyo kabisa kugeza amagingo aya ngaya. Gusa igihari nuko mu gace wenda dushobora kuvuga ko muri axe ya Kamakombe ntabwo ari kure cyane, gusa Wazalendo buriya no kwigarurira localite biba bigoye kugira ngo bayigarure, ndetse bashobora no kuyijyamo bakayigaragaramo, ariko bikarangira batayokipye cyane ko baba bafite ubwoba ko bashobora kuzingirwa bitewe na tactique ya M23 bose bakabafatirwa. Gusa icyo nshobora kubwira wenda abakunzi b'Intare official, agace ka Mbayo n'agace ka Kamakombe niko karimo amasasu. Aha ni muri groupement ya Burare. Ahangaha mu by'ukuri hari agatera uri kwerekera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibyo byumvikane, mwumve ko ari igihuha kivuga ko ahangaha Kavumu haba hafashwe. Munyemere duhite tuhava, duhite dusimbukira wenda duhite twerekeza ahangaha muri mu duce tugiye dutandukanye iyi ni groupement ya iyi groupement bayita ngo kirimo agace irimo agace karimo za Muzinzi, karimo za Gahungu, karimo n'utundi duce. iyi groupement nayo yo muri territoire ya Rubero niyo ivuga ko ikoherezwamo abasirikare ahangaha, ngo bikaba kugeza ni muri Warungu, bikaba bisa nkaho bitoroshye ngo kuko isaha iyo ariyo yose ngo ibintu bishobora ngo guhinduka, kuko ngo ibi bishobora kurangira M23 yigaruriye agace kitwa Nzibira. Nzibira ngo ishobora kwigarurirwa isaha iyo ariyo yose, ngo kuko ngo uko bikomeje kugenda bivugwa ngo ari uko
M23 muri aka gace yamaze kuramforsa y'ingabo, ngo nyuma yuko hagaragaye ndetse ngo n'ingabo z'abarundi nyinshi ngo zaherekejwe ngo kuza gutanga ramforo muri utu duce n'ubundi. Gusa wenda icyo dushobora kugaruka, icyo dushobora kuvuga nuko Muzinzi ni muri sheferi ya Ngweshe, niyo yari isa nkaho yamaze kunjabukamo gatoya. Ni sheferi ya Ngweshe aho Muzinzi, Murame, Gahungu ndetse naho bita Kihambe kugeza amagingo ya abarwanye ba General Autoproclame Maheshi Simba Wankutu babashije guhabwa ramforo n'ingabo z'abarundi nyinshi zahageze, ndetse ngo ku munsi w'ejo no muri iki gitondo zikaba zahagaragaye. Gusa uko byagenda uko ariko kose abangaba amakuru atugera akatubwira ko ngo uko byagenda M23 yo ngo iri standby, ngo uko byagenda uko ariko kose. Gusa wenda tubaye nk'abagarukamo gatoya, tukaza kuko muri aya makuru turajya dukubita hirya no hino turebe uko situation zimeze muri Gatoyi. Ni muri Masisi, ntabwo naho ibintu byoroshye. Mwebwe mudukurikira murabizi Gatoyi yuko ihereye muri localité muri ahanga muri secteur ya Gatoyi, ihereye muri territoire ya Masisi, ariko hakaba hadeployinze Wazalendo, FDLR n'abandi bari babo na za FARDC n'abandi. M23 amakuru atugera atubwira ko Gatoyi centre yo kugeza ubu ngubu iri gukontororwa na M23. Gusa kugeza ubu ntabwo ndabona icyo nshobora kwita wenda video bari gukoresha inama muri Gatoyi. Gusa imboni yanjye yamaze kubinyemeza, nge nari nabanje nasa nkaho mbipinze ntabyemera neza centre, dore ko bari mu nkengero zayo. Rero bikavugwa ko ngo abangaho ngo bashobora kuba bari ahangaha muri centre ya Gatoyi, bakaba bamaze kuba bayikontorora nyuma yuko uduce turimo za Bukumbiriri twaje kwigarurirwa, tukavanwamo inyeshyamba zo bita Kigingi, tukavanwamo Mutayomba we bivuga ko yanarashwe, nubwo kugeza amagingo ya tutaramenya ibye. Turaza kuba byose tubikurikirana, dore ko twebwe nta kaducika. Murabizi ko nta gashobora kugenda kaducika, tuba turi kugendana na update ziba zigezweho muri rusange. Munze kunyemerera duhite dusimbukira kuri amakuru ya Kinshasa. Kabisa amakuru akatubwira ko guverinoma ya Suminwa ya kabiri ngo ahanini izaba igizwe na majorite cyangwa se n'ubwinshi bwiganje bwo muri Union Sacrée, nkuko byatangajwe no bita André Mbata. Ibi ngibi bikaba biri gukorwa mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ibi ngibi yabibujijwe. Bavuga ati ibyo gushyiraho guverinoma byihoreye, ati ibintu byo gushyiraho guverinoma biretse ngo kuko ibi ngibi bishobora guhagarika iyo bise dialogue inclusive cyangwa se dialogue ishobora kuba irimo na bamwe benshi bo ku ruhande rwa Joseph Kabila Kabange. So ugasanga rero niba kugeza amagingo yangahe ibi ngibi leta ya Kinshasa yo itabishaka, kugeza ubu ngubu bishobora kuba bigoye cyane kumva ko bazashyiraho guverinoma kandi mu minsi mike zishobora kuzahita iseswa kabisa. Sorry, ibyo ngibyo akaba ari byo bikomeje kugenda bivuga ahangaha. Hanyuma amakuru aturuka muri Irumu, nkuko twabibabwiye, ni amakuru yashimangiye ko nta gikorwa cyemerewe gukorwa. Ni muri Ituri, murabizi abaturage bagiye bicirwa muri biriya bice ngo kubera ko ngo hagaragaye ko ADF naro bashobora kuba bari mu nkengero z'ahangaha. Hanyuma ugasanga ko ingabo za M23 zo zirekereje hariya mu nkengero za Lac Edouard, ndetse zikaba zihari, zikaba zinaharinze nk'uko amakuru agenda hava atubwira mu bice birimo za Runyasenge n'inkengero zaho. Ukabona ko ari ibintu bitoroshye kugeza magingo aya ngaya. Ibi byose rero turaza kuba tubirebera hamwe tubikurikirana, twizere ko murakomeza kubana natwe, ariko kandi tubabwira ko imboni yacu yamaze kuba isimbukira hariya kuri tele. Ni bwana Claver Bemba yasimbukiye kuri tele, twe dusigara ahangaha muri studio
tugiye kuba mu kanya kari buze araba tugejejeho ndetse inkuru zijyanye n'amanama ari kubera ahangaha muri axe haba muri teritwari ya Nyiragongo n'ahandi. Turaza kuba byose tubikurikirana muri aya makuru. Tubararikire kutaza kujya kure y'Intare Official, mukaza kubana natwe mu makuru turi buze kugenda tubategurira isaha iyo ari yo yose. Hanyuma ngewe nari Rafiki Kijana Machachari nkaba mbashimiye. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.